siyathanza abazalwane kunemukela emthandazweni wethu lesihlale siba nawo ngalesi sikhathi ngesikhathi saLent eminyakeni le mibili endlulile sisuke sinayo sitofuna uNkulunkulu emthandazweni. So abazalwane ngiyathanza ukumukela abazalwane bonke labasemakhaya lababukelako nalabalalelako diveleni nisekhona nibaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona uphakathi kwabantu. Inkosi isibusise. Sisaqala ke lenkonzo bazalwane ngidawucela nje ke ukuthi bazalwane sesithandaza sonke kuze kuthi uNkulunkulu ukhona baNkulunkulu sidivele sonke sizame nasemakhaya sonke siyathandaza labambukelako nabo batawungena emthandazweni nalabasambi kwami batawungena emthandazweni nalabalalelako kanjalo nabo batawungena emthandazweni. Inkosi isibusise. Bayabusiswa walking an extra mile. Solo ke bazalwane sibambe khona lapho lokuthi sisaqhubeka sisahamba libanga nelengetiwe. An extra mile emthandazweni, an extra mile evila uNkulunkulu, an extra mile in giving, an extra mile in loving. Hallelujah. Lokusho ukuthi bazalwane njengoba sisamsebenzini waNkulunkulu
verse 41. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Lenye version. Siswati. Nangabe umuntu akwemuka, nangabe umuntu akucinzetela ukuthi uhambe naye ikhilomitha libe linye, befanele umfalo wakhe hamba naye. Hallelujah. Lana bazalwane, le theme yethu ke ya 2021 ithi walking an extra mile in the workplace, in the community and during COVID-19. Lokusho ukuthi it is a demand. Lokho ukuthi vele kumele ukuthi sene njani sihambe le extra mile. Sisemsebentini, sisemandleni, siku-community, nakulesikhathi sa-COVID-19. Lo muntu utawumangala ukuthi why sikhulume nanga-COVID-19. Kunetimo noma atawuba kukhona timo letikhona letivelako letibangwa ngulo COVID-19. Lokusho ukuthi khona lapho kumele ukuthi sibonakale njengabantu labaphila impilo ya extra mile, sibonakale kube khona into lesiyendako, inkosi isibusise. So bazalwane, nakulesikhathi samanje ke bazalwane sasidawungena esifundweni sethu sekuqala, sidawulalela live la uNkulunkulu. Ngoba namuhla lelanga lemthandazo. Akusho ukuthi ngoba sisemakhaya asikhona ukuhlangana, uNkulunkulu akavaleleleke. Khona lapho sikhona uNkulunkulu ukhona, ngoba uNkulunkulu setindzaweni tonke. Lokusho ukuthi kulesikhathi samanje bazalwane sidawulalela live la uNkulunkulu bese emva kwalokho sesiyaqhubeka nehlelo lethu singene emthandazweni ngoba namuhla lo umqoka ngumthandazo. Hallelujah. Sicela ukuthi awuthandaza la, inkosi isibusise. Sitawucela ukuthi umfundisi ete ngaphambili egameni lika Jesu. Amen. Wethembekile Jesu. Ngiyabingelela emthandazweni namhla ekseni, ngiyabingelela kakhulu emakhaya, ngiyabingelela kulabo lababukelako nalabo labalalelako, ngiyabingelela nalini bazalwane leliphambi kwami egameni lenkosi. Akabongwe Jesu namhla ekseni lophindze wasentela umusa, akabongwe uNkulunkulu lo inkosi lemile kuze bephakathe, inkosi lengaguquki, inkosi leyawuma phakathe naphakathe livi lakhe uNkulunkulu lithi tena likhuluma lathi kuyawedlula umhlaba kwedlule izulu, kodwa livi lakhe liyawuma kuze kube phakathe. Sethembela uNkulunkulu bazalwane, nasitawumemekela indaba yokuthi we are walking an extra mile. Akukho etikhwepheni tethu, akukho emandleni ethu, kodwa kusekuthenini ukhona uNkulunkulu lohamba nathi imihla yonke, angeke asiyekela. Ukhona lositshelile wathi singesabi, wathi yena utawuba nathi. What matters the most in our lives, omake emakhaya, ngoba sibhekene nani kakhulu namhla kulo mthandazo, ukhona bakhe la uvalelwe khona nge-COVID-19, kanti akunyanga kuphunyuki naNkulunkulu.
verse 35. Hebrews chapter 10 verse 35. Nginekhulumanyana nje lengifisa ukuthi siqinise bomake, siqinise bazalwane nani nonke balalele emakhaya, siqinise nani babukele emakhaya. Inkulumo lehle uNkulunkulu ayibheke kithi eMahebheru sahluko 10 verse 35. Kufunzeka kanje. Ngakho-ke ningasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu, ngoba sinemvuzo lomkhulu. Ningasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu, ngoba sinemvuzo lomkhulu. Namuhla ekuseni asengikhulume kulomthandazo ukuthi lesikudinga kakhulu kulamalanga. Uma sithi we are walking an extra mile, sidinga sibinzi sekumethemba uNkulunkulu. Tintfo akethembisi, kodwa yena usethembisile. Oh hallelujah. Tintfo tibukeka timfifi, kodwa yena uthi konke kulungile. Ligama leNkosi kalibongwe. Lo mbhali namuhla ekuseni ngifuna ukukhuluma ngaye, ufuna ukukhuluma indaba yokuthi bantu labatawuphila nalabatawuma bagijime le extra mile. Bantu labatamethemba uNkulunkulu, bangatethembi letinye tintfo labanato nalabeve ngato, netintfo mhlawumbe itolo letiketa basita bangamkhohlwa uNkulunkulu. Kuyawuba kuhle emlaleli ekhaya nawe ubukela ukuthi namuhla ukukhumbule ukuthi methembe uNkulunkulu. Kwethemba uNkulunkulu kubita kukholwa. Leli iBhayibheli lithi tena lisitshela nathi lolungile uyawuphila ngako. Lokukholwa khona la ngathi eMahebheru sahluko 35 verse 38 lithi lolungile uyawuphila ngako lokukholwa.
bengive ngaye bathi ukuvuka nephila wase uhamba nalesiphinzi sekumethemba uNkulunkulu. iBhayibheli lithi lo mfati wathi nangamane ngithinthe uphetho wengubo yakhe mina ndaseni yaphila. Wathatha lesiphinzi samenda ukuthi angene ku-action wabhidla stulu wahamba waya kumphetho waJesu wafike wawubamba kwaphuma amandla aphumeleti kwakhe. Ningasilahli lesiphinzi. iBhayibheli lithi umopho wancamuka khona lapho wasumfati uyaphila lapho bona bebafa khona waphila yena ngoba lesiphinzi sekwethemba uNkulunkulu sinemvuzo lomkhulu. Namhlanje mvumelene ekuseni sebengikhuthaza umuntu lothi mina mfundisi angisathi kuthi sekufanele ngithathe niphi cenani na uNkulunkulu wakwethenjwa ungasilahli lesiphinzi. Empeleni vele inhliziyo iyakhala ithi sekuvonana namasonto ngasenyeka yengibeka tandla asengikukhumbuthi ithi beyinye awudzini lamatanda beka tandla betisuku kodwa udzinga lesiphinzi sekumethemba usekhaya la uvalelwe khona la ungakashiwo khona ukuthi ungangene udzinga lesiphinzi. Ingani kukhona imvuna yelikhulu lamasotsha yake yagulelwa yi-servant yayo yalala phasi kwenhlangothi yeva ukuthi Jesu bathiwe ndlula ngana yajumela yathi Jesu mina ngiyagulelwa ekhaya ngigulelwa sisebenzisami wayethembisa Jesu wathi ngiyeda tewuphilisa yevakala ikhuluma ligama yathi kangosi awukafanelanga ukungena ngaphasi kweliphahla lwami manje usholivi nje libe linye sisebenzisa mhlawumbe siyaphila wamangala Jesu kukholwa langakaza sakubonishwa ka-Israyeli nembali 70 yaphila ngoba sibinzi sekumethemba uNkulunkulu sinemvuzo lomkhulu. Igama lenkosi kalibongwe. Ningasilahli isibinzi. Lalela ekhaya namuhla ngivumele sengisho ukuthi ungasilahli lesibinzi. Sekumethemba uNkulunkulu methembe noma ngabe uhanjelwe ihloko methembe uNkulunkulu. Noma ngabe uyagulelwa methembe uNkulunkulu. Noma ngabe ugula wena ngasithi we are walking an extra mile during the time of COVID-19. Sisho ukuthi uNkulunkulu sibethemba noma kungathembisi. Sibethemba noma lithemba libonakala lingekho ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena siyamethemba thina. Wahlabelela umhlabeleli wathi ngiyamethemba owaseKalvari. Nathi sisho njalo namuhla tonke tiko tibonakala ngazuthi tiyashabalala emehlweni ethu kodwa siyamethemba. Angathi ngikhuluma situation lenjani ukhona lohlete ekhaya losiye mfundisi uyathi mina ukhuluma COVID-19 uthethe abantu abami COVID-19 uthethe konke kwami uze wathatha usho umsebenzi. Uyabona silesimo kasethembisi kodwa namhla ngikuthi ungasilahli lesiphinzi sekumethemba naNkulunkulu wake wethenjwa ngiyivombatana enzaweni yakaMowabi. Ligama lali nombadala kwakunguRuthi. Leli gama lali nombadala liyangimangalisa angisungena kakhulu kilo. iBhayibheli lithi le ntombazana le yathi seyifelwe ngumyeni wayo seyifelwe yisedala uninadala nayo angayiniki ithemba athi uhamba ubuyela eBhethlehema ubuyela nabeBhethlehema endleleni wajika uninadala wathi nganzelani madodakazi ami akhuluma na-Opa Ruthi wasiyababalela tiko lesitabela ukuthi bangaqhubeki nekuhamba naye kodwa iBhayibheli lithi wathi asabana abanganzelisa sabajike babuyele ekhaya kaMowabi. iBhayibheli lithi Opa wamkhisa lo nawo uninadala wamkhisela ukuthi sowuyabona ukuthi lithemba kalisekho kodwa uyasithatha naso sentombazana lokwathi sekubhaliwe kwathiwa leBhethlehema la uyakhona nami wethembeni ngoba uyangibona senemzala ngingeke ngisaphinza ngibe nalamanye amadodana lo ungangena kuwe akube ngumkawo uyaphile kude sizathu sekuqhube labanye abantu COVID-19 tamalanga ubatshele ukuthi asisekho sizathu sekuhamba naloNkulunkulu. But allow me to speak namhlanje usenaso sizathu lokusaphila
ngoba lesibinzi sinemvuzo omkhulu. Sibinzi sekwethemba uNkulunkulu sinemvuzo omkhulu. iBhayibheli lami angisho ngibe lifisha ngoba le platform lesikhuluma kiyo ayivumi umuntu enwele labethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu akawadle amandla. Labethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabakhokhela. Labethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabavelela. uNkulunkulu uyabonakala kubo. Waze wafika esimini yaBhowazi lapho khona waba noticed. Lapho khona wanakeka. Wasuyabonakala ukuthi kunemuntu lokho umuntu angayethi wakabantu makoti. Oh haleluya. Ngiyathanda nasekubuda kuthiwa wakabantu. Labatawuhamba uNkulunkulu bamethele. Kuyawufika lohola lapho khona banotiswa khona. Kuthi wakabantu manje. Wakabantu babe yakabantu lethombatana. Ngoba awumethembi uNkulunkulu akushiye unjani. Ngithanda iphendule leqhamuka. Ithi lo makoti nguMowabi. Lona ude nawo ubuya naye evela kaMowabi. Noma ungaba nguMowabi kodwa nangabe ethemba lakho uNkulunkulu ukhona umvuzo lomkhulu. Ligama leNkosi kanibongwe. Ngibona mntana ufunza iBhayibheli liyangijabulisa ngoba lemagama lakhuluma ukuthi akazange ahambe mahala. Labethembe uNkulunkulu noma simo singathembisi abahambi mahala. Ngibona mhla ukuthi na umthetha lo ukuthi na ufunza leKho chapter 4 uthole amagama latshelayo lathi lapha kunasala kunentamo lwaDavide. Uva kahle la ufika ubone khona lapha kuthiwa Salmon watala Boaz. Bese kuthiwa Boaz watala Obed. Bese kuthiwa Obed watala Jesse. Jesse watala David. Uyayibona indaba yokuthi uhamba. My God. Uhambe nesibindi wethembe uNkulunkulu. Uhambe nesibindi sekumethemba uNkulunkulu. Iyawusakha sikulwane nathi besethiwa ngasise. Iyawuphinde inike ube nemlibalo wembingane besethiwa ngawusele. Lenzaba i-revive ihope. Lenzaba ibuyisela ithemba. Lento yokuhamba naNkulunkulu methembe. Yena ukuthi ungaqedwa wena. Noma ngabe bethiwa sowuphelile kodwa ungabusaqedwa. Uba unofovuke njengelithanamane. Ligama leNkosi kanibongwe. Solethi umuntu asiwaphelelaphi ihopa lo wamanzela. Ngoba siyeva ngaye encwadini yaRuthi. Kodwa nawe ungahamba uyofuna from Genesis to Psalm. Angibhizi ngivele igama lakhe. Kodwa nabahambela uNkulunkulu ngesibindi sekumethemba. Ligama labo nabona kuphulwa kulesigodi. Nesheya liyavumbuka. Asekutshela mntwana nasekhaya. Methembe noma ekhaya sekukhala ibhungane. Usekhona uNkulunkulu la ngakweta. Ligama leNkosi kanibongwe. Lo uNkulunkulu lona lojikise ebantwini lamulo. Awede abamnanzi. Akungasilahli lesibindi. Ngivumelene lesikhathi sa-COVID-19. Khulume kwekugcina bazalwane. Sihamba ngeswa manje. Asahanjiswa into lesibona. Sihanjiswa ukuthi uthenge. Oh haleluya. Sihanjiswa ukuthi uthenge yena. Usibona sigijima nje sigijinyiswa ukuthi kuyagijimela. Kodwa sethembe lokho lakushito. Igama leNkosi kanibongwe. Sengigcina kanjena bazalwane. Let us walk in extra mile with him. Usho sisemakhaya singakhohlwa ukuthi ukhona yena. Oh haleluya. Singamkhohlwa ukuthi ukhona. Kunemfadi lokujabulisa ekugcineni. Angimathi lo mfadi ukuthi ngingambeka kuthini. iBhayibheli lalikhuluma lithi she's the widow of Zarephath. Umfelo kanti waseZarephath. Angathi ungathi abephila lesikhathi lesesiphila kiso. Lapho natonke indoda ingeshengana. Usho umsebenzi osebenza kiwo nawo uyukeshengana. Awuwathi bangakuleyofa noma nini. Labanye sebavele bakumaleyosi. Siphila leti ingeshengana namana. COVID-19 uthi there is no abundance. Zarephath. Lo mfati waseZarephath ababekwe strategically. Glory to Jesus. Lo muntu obengathi usehlelile umfelo waseZarephath. Uyela yini? Kanti abehlelele for such a time as this. Kwaba nesikhathi la khona uNkulunkulu akhuluma nendawo yaNkulunkulu Elijah. Nabo umfudla wathi hamba eZarephath.
ukuthuka kuNkulunkulu. Angathi nami wakuthola ngubusha. Kodwa washiya phasi athola wagijima waya uKhenzebe eManti. Angakefiki kulamandi. Yasenyemukela leyo. Wathiwa ubobe sesokulapha. Nesinkwa etiwa lamanti. Ukhulunywa nomfana uBhati waseZerafati igama lenkosikazi bonke. Aselalele kuthiwe eManti yashiya inkulumo yeManti. Yasenyukela yasho seyinemakhosi inkulumo yeManti. Seyiyabhadalisa manje. Ngoba eManti alungile amahhala. Kodwa nakulo kubhadalwa kusentathatha. Wajika umfana wakhe. Wamtshela ukuthi kaNkulunkulu. Wathi lalela ngokutshela mina kabi mntu kaNkulunkulu ngiphila ngengcosana lenkeshengana. Lamagama atholakala kuleli iBhayibheli lesiswati. Lithi insekethe yafulaha. Insekethe ngemafutha. Ebese ingcosana yafulaha. Nange amagama esiswati nazo oyabe ukuthi atshela umuntu ukuthi akunanthokama. Nemagama kadwele. Langakwenda ukuthi uyohoqisela ngikume ukuthi ngicela umuntu lolo. But we are walking an extra mile. Yeah. Glory to Jesus. Wathi Elijah nakakhuluma na. Wathi sekuvile ngoba ukhala nangalokuthi lesekethe nalengcosana ilungele intanga lanamuhla kuwe nendodana yakho. Kuthi nithi bese niyafa. Kulungile hamba uyokwenda lokwakudla bese niyafa. Kodwa nani nivile ngithumela kuwe. Wathi ungakwenda bese uqala. Glory to Jesus. Wathi ungakwenda bese uqala ngami mfati. IBhayibheli lithi wahamba wayokwenda wenda njena kusho kwalelivi. Wathi angakwenda wasuqala ngayo umuntu kaNkulunkulu. We are walking in this struggle in bazalwane. Sithi singasilahli isibithi semethemba uNkulunkulu. Nangetinsekethe netingcosana lesinato. Ligama lenkosi kalibongwe. IBhayibheli lithi wanela umnika wadla. Oh hallelujah. Emafutha akaphelanga esisheni. Fulaha akaphelanga esisheni. Waze kwaba kuleli langa. La uNkulunkulu aphinda ayibuyisa khona imvula. Yeah, Jesus. Oh hallelujah. Yeah. Waze kwaba kuleli langa. La uNkulunkulu ayibuyisa khona imvula. Bantwana uNkulunkulu. Kukhona lokusustain until the day la uNkulunkulu aletha khona imvula. Ngoba iyeke imvula. Yeah. Kodwa inzaba yini ungasilahli isibindi. Sekumethemba uNkulunkulu. Yeah. Walk an extra mile. Bethembe nangalesekethe nangaleyo ngicosana. Ungathi valele ekhaya. Uthi lo ungayiwe sontele umlile kweshumi. Umlile umnikele. Uyalelwe leZerafati nje. Wayalelwa lesikhathi lesifana nalesi. Ngiyayithanda lenzaba. Sesitawungena emthandazweni. Ngiyayithanda lenzaba. Ukuthi lo mfelokade waba nako lokutamsustaina kusukela ethembelini lemuntu kaNkulunkulu. La likhulume kuye. Emafutha nafulaha kwamsustaina kwaze kwaba ilanga lemvula. Kunethinto lesitawumangade bazalwane. Thina labakholwa ngitshela esaqala ngathi lolungile uphila kukhona. Yeah. Kunento lesitawumangade thina labakholwa kuze kube langa la uNkulunkulu atawusendela umusa khona na kulo COVID-19. Ngivumele ngisho sengisonga incwadi yaJeremiah lapha kuchapter 17 kumele phasi verse 7 nale verse 8 lithi ubusisiwe umuntu lothemba lakhe kuusimakazi. Lithi uyawufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemantini emfumo senabisela imphansi lakhe khona. Uyathi ngiyayithanda naseyithi lamathemba lesihlahla ahlala mhlada onke malanga. Lamathemba lesihlahla ahlala mhlada bese lithi asesabi lesihlahla nangesikhathi sesomiso. Kwathi ngibhale yapi version ngithi asesabi nangesikhathi se-COVID-19. Lesihlahla walks an extra mile nangesikhathi sa-COVID-19. Glory to Jesus. Ngoba lesihlahla kasesabi bese lithi asihlali singaditheli ditheli nesikhathi sakho.
Thina we will bear fruits. Nangesikhathi la kuthiwa asikho khona sithelo. If we are walking an extra mile, siyabonakala sinesithelo nasesomisweni. Siyabonakala sinesithelo ngesikhathi se-COVID-19. We will flourish ngesikhathi konke abademba kunini. Laba bethemba ngoNkulunkulu. Laba angasilahli isibindi. Sekubethemba uNkulunkulu. Bayasithela sithelo. God bless you. Amen. Lesikhuthazayo nami ngiyeva kunetinto letiphakamisayo lokuthi singasilahli isibindi. Haleluya. Ngoba isibindi sinemvuzo lomkhulu. Wabamba lesibindi, waba nesibindi ekumele there is a reward. You won't get the reward nangabe isibindi sesilahlekele. Inkosi sibusise. Lendvodza lokuthiwa uAbraham lithi iBhayibheli he was 99 years. Wathi uNkulunkulu kuye Abraham ubona tive letinene. Abakhuluma Abraham abekaze asalahlile ithemba ngoba ngesikhathi ana 75 years wafika uNkulunkulu wamtshela wathi manje wena nemkakho Sara nawuthola umntwana. Babathe bayabuka lesikhathi sahamba uNkulunkulu kude la kakusho bazama to fix the promise. uNkulunkulu abayendi wakhanzakala ukuthi uNkulunkulu akayi-approve aka-acknowledge Ishmael. Inkosi sibusise. Wathi uNkulunkulu asekana 99 years. Umkakho Sara kulo mnyaka lodabu ngalesi sikhathi utabe abambe umfana. Lithi iBhayibheli umtimba wakhe wasowuluphele. NaSara laselingekho ithemba lokuthi kungeneka akhulele. Kodwa nalesibindi bawanaso sekumethemba uNkulunkulu. Bathi ukholekile nowethembisako ngokuthi awukwenda. Inkosi sibusise. Uma sihlabelela sithi akukho Jesu langeke azakulungise, ngiyamemethela nasekuseni ukuthi kulesimo sakho uNkulunkulu utasilungisa. Inkosi sibusise. Akunenzaba ukuthi COVID-19 ushaye kanjani, kodwa nalesibindi asingasilahlekeli. Inkosi sibusise. Sesawungena emthandazweni bazalwane. Ngiyafuna ukuthi sithandaze simcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi vuselela isibindi sethu. Hallelujah. Ema-resources bazalwane atawu-affected. Kodwa nanangabe sinalesibindi ngiso lesitasikhonekta ngoNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyamthanza Peter ngalenye ilanga lithi iBhayibheli bahamba elwandle. Jesu athi behambani lolelangehlela. Lithi iBhayibheli basahamba ekhatsi elwandle kwavuka umoya. Nawuvukako nestorm lithi iBhayibheli emanti abengena ngekhathi emkhunjini esikebheni. Lithi iBhayibheli nakabona Jesu Peter wathi Nkosi nangabe kuwe ngicela ukuthi ungivumele ngithe kuwe. Washiya sikebhe lesinetinkinga. Nathi kanjalo namuhla setawungena emthandazweni ungasabuki lesikebhe setinkinga lesinaso sokukhonekta kuJesu. Jesu ukhonela ukuthi manje atokukhulula kulesimo lobhekene naso. Inkosi sibusise. Labanye basala solo bana nesikebhe. Lebe solo siphambana nemoya. Peter wavele washiya. Inkosi isibusise. Nathi bazalwane namuhla setawungena emthandazweni. Sithi nje Nkosi vuselela isibindi sethu. Lesinemvuza lomkhulu. Ngicela ukuthi umfundisi Mkhabela ede ngaphambili ade kusihola emthandazweni. Hallelujah. Ekuseni egameni leNkosi singene emthandazweni manje. Simbonge uNkulunkulu ngeNkosi seyikhulumile. Kodwa nalo okunye nje singangena emthandazweni. Leyo emthandazweni. Hallelujah. Sifunza kuJohn 17 verse 14 na 15. Lenza
ndzaba yomthandazo bazalwane indodana yaNkulunkulu Jesu uqobo lwakhe wayibona wasibona simo nalamhlanje ukuthi impilo yakuleli veleli ayipheleli nakulenteke umthandazo. Siyambonga uNkulunkulu ngale vision lefika ukuthi bomake nikhuthalele ukuthi njalo naqala unyaka sike phembozo inkonzo lena leyasingathwa uJesu indodana yaNkulunkulu. Verse 14 ngikalo ngapfunzela nje masinya 17 John 17:14 umthandazo waJesu. John 17 Ngibanikile livi lakho live labatonza ngobe bangesiko belive njengoba nami ngingesiko lelive. qhubeka phambili. Angiceli ukuthi ubasuse emveni kodwa ngicela ukuthi ubalondoloze bangathunjwa ngulomubi. Balondolozwe bangathunjwa ngulomubi. Ayibonge Inkosi. Amen. Emthandazweni bazalwane bantwana baNkulunkulu sithandazele uJesu ahamba asahamba belive. Ungathi uyadeclare ukushiya konke uthi sengiyahamba ngetulu utawukhumbula ukuthi uyabika nekuthemini ubalondolozile nabalondolile kubo. Kodwa nasahamba so uyathandaza ukuthi kunento lengicelayo before I leave Magabe kunento lengicelayo babe ngicelela naba labatawuphenduka baphendulwe naba bafunze bami ngibacelela into yinye ukuthi ubalondoloze kuleli village silondoloziwe iconvent khona silondoloziwe kwenteka konke silondoloziwe kuze bangahlushwa lomuntu. Haleluya. Lomuntu uvamisile ukufuna ikhaya athi angabona ukuthi sekunesikhala la bese sokuyangena. Ungathi bantwana baNkulunkulu bangikhumbula Petro nathi qaphelani kunesitha lesigodla nje langaphandle sifuna lesingamgunya ngitothi mina ulondoloziwe wena ekhaya la uhlala khona ulondoloziwe uthandazele wena Inkosi seyihamba yakuthandazela wena uthi noma ngisiphi isimo totawuhlangana naso wena msuke saba ngoba wena uthandazele wena. Ayibona Inkosi yasezulwini uthandazele wena letinto longathi kuyakuvelela msuke saba ngato wakwanikwa ngato ukuthi wena uze ungahlithwa ngomuntu. Amen. Angakhuyithi lo muntu kuvuka tivuka ekhaya lakho. Angakhuyithi lo muntu tivuka emangweni. Angakhuyithi lo muntu tivuka nalapho uthembele khona. Kodwa ngekangakhuyithi lo muntu ngoba wena kunemthandazo lo wendiba. Uyafuna ukuthi Jesu uthi ngakha ibandla lakho uthi etikwalentwala ngiyakakha lebandla lakho. Uyafungela lebandla lakho lelinguwe lelingimi. Ayibonge Inkosi. Uthe manje ihayidesi nowekufa angeka lehlule ufungele wena. Ayibonge Inkosi. Sesiyangena emthandazweni. Kungena abantu labathandazwe ukuthi hayi njengoba kusithandazele nje lokusho ukuthi thina siyayinyomba lenzayo. Noma ngangiphi noma ngayingakanani. Tikhona digamelo letikufikelako uzulelele nabantu bahamba ngithine bayekele betakahle kuphingele. Kodwa wena yathi kunye uthandazele wena. Wathiwa wena utawulondoloza. Kude lotakufitha lo muntu. Celile uNkulunkulu kubabe wakhe asahamba ukuthi wena londolodela. Sitothe sihamba ekuseni londolodela wena. Khona Jesu londolodelayo. Yini le tamlondoloda umuntu uthi la eqaleni uthi nganikile livi lakho. Tamlondoloda livi lakho uNkulunkulu. Yeyi Nkosi yami notasilongo into kwethusa kwesabisa bese uyakhumbula lisuthi ungesaba. Uthi abantu noma ngisasayini impikanyana uthi wena kuthiwe ngingesabi angesabi lutho. Athi umhlabelela ngisutshwa ngisathiswa lutho ngoba ngihambe endleleni yeNkosi. Livi la uNkulunkulu litakusustain. Likusustaina noma tifo setikhona kodwa lona lini. Haleluya. Siyangena emthandazweni bazalwane. Lenzaba yokuthandazwa na ufunza indzaba yaJesu. Jesu kwakuyimpilo yakhe. Irrespective ukuthi abantu abamenetlisa amakhulu iBhayibheli lithi abebesewaphuma emthandazweni. Ntosi ukuthathele emthandazweni. Ekuseni egameni leNkosi. Awuthandaze kwathi awusali emthwentana. Baze bathi longathi sowunekuhlanya make mhambela. Uthandazile Musa sowuphiza uthandazekala. Kanti kunetifo
uNkulunkulu akholela kuwo. Amen. Uma Jesu abeyindodana kaNkulunkulu abekudinga umthandazo. Mina ngineqiniso ukuthi udinga kakhulu wena. Ngudinga kakhulu wena. Le mpilo yaka-Kingdom of God awuhambi malula, ayihambi nokucabanga, kodwa iyahamba nemthandazo nanganalivi lakhe. Kungathi Jesu uyasizitha ukuthi ngilokunganikele livi ngathi kahle ukuthi batangqhubeka batamsini. Livi letabasimisa. Sitothi phuthanekani bazalwane evini laNkulunkulu. Alidliwe livi laNkulunkulu. Liyayi bese selibadle lisehlala. Livi laNkulunkulu lesitavulela neminyango leseyivalekile. Livi laNkulunkulu letadingeka lethemba lapho seniphelekula. So kuqedanja lonke uthi le bantu bayangathi ukuthi lokungivelela kuzange sekungivelele. Kodwa livi laNkulunkulu litakusustain lime nawe egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela sithandaze bazalwane. Ingakuthi enkosi kungadisukile. Sithandaze egameni lenkosi. Sithandazela nale mpilo letikhona ngoba siyathi ukuthi silondolotiwe thina. Ayibonge inkosi. Silondolote sekwenteke konke. Silondolote nekwethuswa nekwethusiseka kusebaleni. Silondolote singabi ikusasa silisiphathelene. Kodwa thina silondolotekile nganawo umthandazo angeke thine lo mubi asihlwithe. Ngithandazela ukuthi bangahluthwa ngilo mubi. Haleluya. Siyangena emthandazweni. Siyathandaza sonke bazalwane egameni lenkosi. Baba wethu longcwele siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga mnikati wethu. Siyabonga wena besifazana kangaka. Siyabonga uNkulunkulu owanikela nebadala owabashili njalo. Baba wethu longcwele sitewona ngemishini nodala. Siyabonga moya longcwele nanamuhla egameni likaJesu. Losisustaina ngomoya kaNkulunkulu. Losiqhubekisane ekuthandzeni uNkulunkulu. Moya kaNkulunkulu losinikeze amandla. Moya kaNkulunkulu lokhuluma izwi lenkulu. Moya kaNkulunkulu losifundisayo. Baba wethu longcwele nalabo sithi silahle bakhona. Siyabonga baba wethu kusabashiya bayama. uNkulunkulu wethu longcwele silokhu ekusele egameni likaJesu. Silokhu sidumisa, silokhu siyabonga. Baba wethu longcwele siyabonga lapho wasibuka konke bomali. Siyabonga
Yesu Kristu umfeli wethu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesiphuma khona emthandazweni. Ngobe emthandazweni bazalwane ngihlale ngisho ngithi it's a labor ward. Akusiko mnanzi emthandazweni. Kodwa na egcineni kwabo konke siphuma sesijabulile. Ngoba ikhona into lesawuphuma sitiphethe inkosi sifusisa. Nakulo mthandazo tikhona tipo lesingene into singakathi phase sawuphuma sesinato ngoba inkosi yasezulwini seyende njalo. We are walking an extra mile bazalwane inkosi sifusisa. Nyaka ke bazalwane kukhona lengicela ukuthi sikuthandazele. Itheme yethu ithi walking an extra mile in the workplace. Siyathi ukuthi emisebenzini imisebenzi eminingi inyakatisekile isanyakatiswa namanje. Kodwa nasiyamethemba lo Nkulunkulu wasezulwini. Lo Nkulunkulu anelicabango lemihle ngathi. Lo Nkulunkulu losibekeka vumela wethu ushelele. Lo Nkulunkulu osibengeke utasilondoloza sangeke sakhubeka inkosi sikusiza. Lo Nkulunkulu livi lakhe langeke lizenjikiswe nalo COVID-19 inkosi sikusiza. Kuphela lenzima mina ukuthi ngingene ngibe nesibindi. Ngimati ukuthi he will make a way. He's a way maker. He's a miracle maker. Hallelujah. Sintawucela bazalwane ukuthi sitawungena emthandazweni. Sithandazele indzawo imisebenzi lapho kusetshenzwa khona kungaba nguhulumende wethu. Kungaba i-private sector bazalwane. Nabo sibathandazele kuthi lo musa waNkulunkulu ufinyelele nakho. Ngoba siyathi ukuthi kunebantu baNkulunkulu labasebenzayo. Labanye nyalo ngiyakhuluma kusalungiswa ma-layoffs. Kodwa nasiyathi ukuthi lo Nkulunkulu lo yi-miracle maker angayiwenda ukumangaliso kushintshe yonke lento. Hallelujah. Uthi nine nasitawungcongcotha. Usilongqongqotha utawendela njani bazalwane? Utawuvulela. Lokusho ukuthi uNkulunkulu usengawuvula lo mnyango. Nangabe thina will keep on knocking. Inkosi isibusise. Ngawuphela sikumeni bazalwane. Siyathandaza nawe mbukeli emakhaya. Nawe kanjalo ungena nathi emthandazweni. Sithandazela imisebenzi kuthi uNkulunkulu asibiyelele yona. Kunabantwana baNkulunkulu labanye sebasemakhaya, labanye sebavele sokubaphelele. Kodwa lo uNkulunkulu wethu siyathandaza kuthi angenelele inkosi isibusise. Amen. Phetheli khona unesimanga ekukhoneni kwakhe kunenjabulo igama lakhe liyisikelo sami ngiyamazi umhlengi wami.
umsebenzi siyathi ukuthi uNkulunkulu nguyena osipha konke inkosi sibusise siyathi siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawusendela njalo aphindze avuselele umnotho ngoba nangabe kufe umnotho yingakho uNkulunkulu wakhuluma naIsrael noma asevenda seBabylon evele ebuthunjwa kwathi uNkulunkulu likhulekele lelo live lapho lithunjwe khona ngoba nangabe kulihambela kahle nani tangihambela kahle so njengabantwana baNkulunkulu njengabantu labahamba i-extra mile sifanele ukuthi sikhulekele lelive lesipilo nemnotho walelive futhi sikhulekele bazalwane nejustice ukuthi yenteke siyawu-uproota umoya we-corruption kulelive ngoba ngalesinye isikhathi sihluphekiswa yini bazalwane ngomphumela we-corruption siyathandaza ukuthi uNkulunkulu abonke labantu labafakile etikhundleni babuka umnotho walelive kube bantu labamesabako uNkulunkulu inkosi esibusisa sesizawungena ke bazalwane esigabeni lesinye bazalwane lapho sitawulalela live laNkulunkulu sitawucela ukuthi umfundisi Zulu Thizulu Canon Thizulu ede ngaphambili sisahlabela bazalwane inkosi esibusisa. Inkosi ayibongwe. Siyabingelela bazalwane ekuseni egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu ukuthi sesikhona sisebukhoneni bakhe sitemthandazweni bazalwane. Encwadini yaDaniel chapter 6 verse 3. Daniel chapter 6 verse 3. Uma khona lokhethe an English version ngicela ungikhonzele nalowo ukhethele lesiswati Daniel akhombisa ukhono lebuholi leliphakeme emkhathini wabo bonke labengameli nangetulu. Kangane ukuthi inkosi yathi manje yafuna ukumbeka ukuthi engamele wonke lombuso. Another version. Then this Daniel was distinguished above the presidents and the satraps because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Amen. Bazalwane solo sikhona lapho we are walking an extra mile. Lengithanda ukuthi sikubone labazalwane namhla ekuseni lokuthi walking an extra mile does not mean you do the ordinary, but you do the extraordinary. When you have to walk an extra mile, you need and to put extra effort. When you have to walk an extra mile, you don't go for what is in your job description, but you go beyond what has already been described for you or what has been prescribed for you. When bazalwane nasifunza Daniel ngimthandela inhoyeni lokuthi kuya kutholakala an excellent spirit. An excellent spirit is cultivated. Akumani nje bese kuyenteka that you find yourself in having an excellent spirit, but you cultivate that spirit, you work towards that spirit, which means you allow yourself to be a lone soldier. You allow yourself to walk the mile by yourself, because when you walk an extra
ngoba le spirit of excellence sivela kulo mnikati waso. Le spirit lesenda ukuthi ukhona ukuthubeka, sivela kunami lowathubeka, sivela kunami lowabeketela, sivela kunami lowaqinisela, sivela kunami lowavuma ngaphetha hambo noma phetho bese labona ukuthi ngeke ufe Nkosi, sivela kunami lowathi suka embi kwami Sathane usiqhubekise kimi ngoba bekade ukuthi ihambo lwakhe alupheleli la kumnanzi khona kodwa litawufika esiphambanweni lwendlela esiphambanweni bazalwane luye emathuneni umtimba ungene emathuneni. Inkosi emsayisibusisi. Uma ngabe sihamba bangalelithi bazalwane, if we really are going to walk another mile, we need that stamina, we need that energy, and there's nowhere else where we can get the energy unless we are people who turn with the Lord. Libala nenkosi, inkosi emsayisibusisi. Wena nanto obabhizinisi indoda kungekho ebukhoneni nenkosi lalela ngokutshela ngekukhona utawushesha uthilwe bese uyakhonona. Hayi phela ukuthi bekalibele manje abazalwane. Bekangalibali. Bathi walibala into yinye manje. Kuthi lo mnikati we-energy mbane. Nalolo kusitako ukuthi ungakhononi. Uyabona the spirit of grumbling is not an extra mile spirit. Spirit sekukhonona bazalwane akusiso spirit sebantu labahamba ibanga lelilandzelako. Bantu labahamba ibanga lelilandzelako abakhononi leni bangeke bakhonona. Ngilokuthi ngaphambi kokube bahambe banathile emthonjeni, ngaphambi kokube bahambe badlile, ngaphambi kokube bahambe baqale kumnikati wetimpo, wabafika wabagcwalisa, wabanika sinkwa lesabagcina tinsuku letingamashumi lamane nebusuku lokungamashumi lamane. Lalela wangenela uhambo uphethwe indlala, wangenela uhambo ngoba ubinto onganakho ukuthi asambe. Lalela you won't be able to walk the extra mile. You will get tired and then you will start grumbling. Ngoba ubunganakho wena thasama. Hallelujah. Ngoba ubunganakho wena athi hayi ngalana apply. Come on, yeke bazalwane. Lento yokuhamba extra mile ayisiyo lento yokuthi come on. Lutho ngabele Jesu. But if I have to walk an extra mile, I'm not lanzela ukuthi awunesisi namasana nemlanzela amanga udleni, amanga usuthini, amanga ugcwatshiswe ngani, amanga ukuthi la moya wakhe kunani, ndawuthi endleleni khona nomphithe ngimthosele ngivame ngibambele lalela bazalwane libandla kaNkulunkulu ngabe liyaqhubeka libanje lelo bantu labakopile basabathi bayalanzela nabo kanti badawuthi endleleni sesiyahamba bayakhonona sesiyahamba bayamila sesiyahamba bakhumbuka emuva kuthi bahlekahle emthuneni. Bathi thina lesibili wena lovile kuthi ubinto mbani. Oh my God, awuthina endleleni uyahamba uyaphikelela inkosi emsayisibusisi. Muhle Jesu. Uyaqhubeka ayibona inkosi. Uyabona Daniel kube bekakopile ukuthi kuhle kuthandazwe. Hallelujah. Noma kumbe naye kube bekalingisa abanye kuhle kuthandazwe. Kukhona ilanga lengaba kawavulanga amafasitela wabhekisa eJerusalema. Kukhona ilanga lengaba kathandazanga ngalo ngoba bekasekatsheliwe ukuthi a decree has been written. But when he continued, he pressed on, he prayed to God Almighty. And he was fearless. The spirit's excellence. Usicultivate emthandazo lalela mngane sekhaya, lalela mngane ngikutshele, lalela Dzadzewethu ngikutshele. Spirit of excellence does cultivate emthandazo, does cultivate ezwini, does cultivate ngekulibala nenkosi, does cultivate ngekuhlanganyela. Inkosi emsayisibusise ngiyeva namhla sihlanganyela izinto ye-COVID-19 kanti nakhona uNkulunkulu uyiyekelele kuthi bekhona kuze kuthi anokuhlola nokusetshenziswa kwethu sowukhohliwe wena uthi Israel bekangekathatha 40 years ahamba eKhenani kube uNkulunkulu bekakafuna ibona ukuthi kunani enhlitweni yakhe nambala wakubona uNkulunkulu ukuthi babantu labahlubukako, babantu labamtselako, babantu labamkhohlwako, bantu lababesebakha uNkulunkulu lokhafa ngetanda kodwa bayathi ukuthi bakhishwe ngesandla lesithulile.
ngoba leli banga lesibili libisa kule minyango lebesolo ekuvalekile. Leli banga lesibili livula tintfo lobesolo ungatiboni. Leli banga lesibili livula emehloko bese ubona umthombo lobe ungakase ubona ukuthi Hagari wena ngesikhathi asaphethe lesigubhu lasuke naso leka-Abraham azange ubona lo mthombo uvulekile, kodwa ngesikhathi lesigubhu sesiphelile, ngesikhathi sekufikela usizi, ngesikhathi sekufikele into yekukade thembi yekungethembi nekokuthi sibuye ekhaya lekunako konke kwase kuvuleke emehlo. Awubona amehlo akavuleke ngoba sethembile ukuthi isigubhu sisekhona. Sitawunatha nakunathizayo kodwa ngesikhathi sokuhamba libanga lesibili isigubhu suke sesiphelile, umfana sekakhanda awumile ungade uthi uyakunikana. Ngileso sikhathi kuvuleke emehlo akho khona uyibone inkosi engadini. Sihamba libanga lesibili bazalwane. Ekhaya ungabe mmake lo one size fits all. Awungabe mmake isayizi yakho ilingane neyalomunye. Hluka ngoba uhamba lelinye libanga. Menze noma phela ngazi ukuthi uyezama ukuthi isikete sakho naye kube ngu-size 32. Atikhanza amafithi kulo wakho size 32 noma naye bekagcoka 32. Noma bekagcoka size 14 atikhanze kulo wakho 14 amafithi. Lutho makele Jesu. Le naketafithi akulokuthi wena uhambele elinye libanga ukuze umgcokele 14 lomgcokayo. Ngilokuthi wena wendlulele wende tintfo leti ngendlela lingakavami. Wenda tintfo hayi njengoba kwatiwa ukuthi makhosikazi akangibone enda tintfo kanjena. Wenda tintfo hayi njengoba kwatiwa ukuthi bafundisi baseshashe benda tintfo bagcine lana. Wenda tintfo hayi njengoba kwatiwa ukuthi labathandazako bathandaza nganasi isikhathi. Wenda tintfo ngendlela umoya waNkulunkulu lakholela ukuthi wende ngayo. Ngiko lokatholakala excellent spirit that Joseph asekasedabit nasekaseGibhithe because watimisela wathembeka emsebenzini wadi ukuthi nakusikhathi sokuthi ama-resources aphatheke kahle abonakale lama-resources aphatheke kahle. Uyathola ukuthi uma uyi-extravagant person usita nalabanye, ukhona ukucethulela nalabanye, ukhona ukondla nalabanye, ukhona ukungwathisa nalabanye, ukhona ukufika emahlazo nalabanye. Benta amahlazo eGibhithe kube bebiyekele excellent spirit Joseph. Benta amahlazo eGibhithe noma betaba nokufa azange babe khona. Ngale kwalokho kwentende live lethu kuya kulamanye amave. Kwentende abantu laba kuya kulamanye amave. Befike bathola lelo kunamuntu lona moya waNkulunkulu. Angigcina nje ukuthi mangabe uNkulunkulu akwentela umusa woba ngumfelokade. Lihambele libanga uhambe ngazuthi kude labanye bafelokade. Ulihambele libanga uhambe sengazuthi uyahlala. Kube sengazuthi bayamangala ukuthi yebo nguwe lona yebo nguwe uyakhona wena tintfo uvulana wena tintfo ngalelizinga leliphakeme ngenxa yokuthi inkosi inawo. Mangabe inkosi ikusisile waba nawo lihambe lelibanga lokuthi unako uze kucace bazalwane sibintela ukuthi silihambe lelibanga ngoba inkosi yethembethile kulesi sikhathi nasethi usuku entegcini yethembethile endzaweni yasemsebenzini ukuthi noma bonke abantu bantshontshe esikhathi semlungu kodwa kutaba khona thina. Nkosi yemsayisusi. Amen. Ebukhoneni bakhe uNkulunkulu lathi
nokuthi the excellent spirit angeke nje simane asitholakali nje baleka. Kudinga ukuthi kube le-effort eyentiwa. You cultivate the excellent spirit. Lithi iBhayibheli lomfati lokwakuthiwa loza kwabo abemkhulu. Ngiyacabanga iBhayibheli noma lingavethi ukuthi ekhaya abemkhuluta. Ngicabanga ukuthi waqala ekhaya wamkhuluta. Because Hannah had an excellent spirit. Waqhubeka noma asamkhuluta sebasendlini ethandaza enkozweni. Akazange Hannah akhonone, akazange Hannah abalise noma adume athi kukhona ngiyawuhlala ekhaya. Njengoba abazalwane bethu benanjalo. Wahlatshwa nje iphini. Iphini. Ungcwane ngiyofuna ini? Ngisondelile. Lithi iBhayibheli kwaphikelela ngikuya eShilo. Lesibindi sakhe asizame yabona isibindi samsebenzela hamba. Nome abekhona Penina amkhuluta bathi akazange ambone wathi ukuthi Penina lo uyinto nje le-temporal and Penina lo sefika i-expiry date yakhe. Wathi ngeke ngisikulahle isibindi sami ngenqalo. Bemathemba mina uNkulunkulu. Kanti ngaleso sikhathi izulu lifuna lapho etawubeka khona umprofethi. Haleluya. Bazalwane sitawuqhubeka singasilahli lesibindi sethu siqhubeke sibe bantu labahamba libanga leliphinziwe. Kukhona there is a God. Lo Nkulunkulu akawadle manje muntu. Lithi live la Nkulunkulu kude buso lobabheka Nkulunkulu bajaba. Akanayo injabuliso akanayo nenkohliso. Noma kusikhathi se-COVID ngiyajabula bazalwane. Usinokasipita kwaNkulunkulu akazange asithembisa ukuthi utasifundeni. Haleluya. Na Jesu futhi the principle sithola kuJesu. Uthi hambani ngaphathelane nedibhathi. Sakhuluma nabafundisi labambukelayo. Lokuthi nakulesikhathi se-COVID i-provision yethu ikhona. Ngoba siyamthemba lo Nkulunkulu. Haleluya. Angediswa ngoba enkopile. Ya kule ministry. Angediwa ngoba bengishaya umhlaba. Tikhona tipho lebekade iphazamisile lenkosi yasezulwini. Yaphazamisa yasimfaka lapho umsebenzi wakhe. Tikhona tipho lebenawo ama-plans benawo. Kodwa ngenxa yokuthi abefuna nohamba ngidondemonstrate impilo ye-extra mile. Khona tipho labaphazamisekile. Uthi Jesu lapha ngabe lo muntu aphoqelela. Lokuthi umethwalele lo mthwalo wakhe kikhilomitha leliphindze uvele wena. Lekusho ukuthi uNkulunkulu lo demanda ukuthi senenjani sihambe an extra mile. Ngiyakhuluma bazalwane divine. Uyabona i-COVID sesingena emthandazweni. Ayisiyi ngabo bonke i-COVID. Khona lokuhlele ngubonile. Kunabantu besikade sibethembile manje. Banike bazalwane. Fika i-COVID yavelela njani? Emakhaya. Emali
Awujika-jika nawe uNkulunkulu. Hallelujah. Ajika-jike nawe aze akwethembe. And ukuphuma to quit is not a solution. Kumele ukuthi wente njani uphize uqhubeke ukuthi Nkosi. Sho njalo umhlabelelo wasesheshe. Athi wena uNkulunkulu kubantu bakho ikhathi. Lokusho ukuthi nakulesikhathi ngesikhathi sajika-jika uNkulunkulu njalo unathi. Nakulesikhathi se-COVID uNkulunkulu njalo unathi. Nyalo is silent njengacoach nathishela. Nasakubhala i-exam thishela uvele endenjani. Noma coach bekade angena nayo naye alitekateka libhola egroundini nakapractice zabo. But nasekudlalwa le match uvele endenjani abe ngaphandle. Sasikhathi sekuthi nyalo solo sendanjani bazalwane. Solo sikhipha ledingo lo coach lakasifundzise Tomola kulesikhathi se-COVID. We are an extra mile people. Hallelujah. Sawusukuma bazalwane singene emthandazweni. Simcela uNkulunkulu ukuthi Nkosi shala kithi. Help us Lord. Kuthi manje sithi to cultivate an excellent spirit. Kunebantu lesibalanzelako namuhla lesibakhumbulako lesikhulumako ngabo. Ngobe nabo bathimisela. It wasn't easy. But bathimisela ukuthi Nkosi ngifuna ukuthi nihambe an extra mile. Kulento lokubidelekiyo Inkosi esibusise. Siyathandaza mfundisi Sibo. Ngicela ube ngaphambili ezathe wena. Mfundisi wami utosihola kulo mthandazo. Help us Lord to cultivate an excellent spirit. Hallelujah. Sibidile Nkosi wasibida ngempilo loluphakeme. Wasibida ngempilo laphakathi. Wasibida ngaJesu. Sibide ekhadi uNkulunkulu wethu longcwele. Namuhla uNkulunkulu wethu longcwele sivakale. Usitshela ngaDaniel lo cultivator a spirit of excellence. Abe wethu longcwele siyathandazela. Ekhama likaJesu uNkulunkulu waseNazaretha. Moya kaNkulunkulu, moya lowavusa Jesu labafile. Hlala kithi. Khuleko wethu uNkulunkulu wethu longcwele nabesikhathi. Sidinga wena moya ongcwele. Sidinga wena kusihola. Kuze sihambe nalibanga lelimzimwe. Kuze sente tipho ngalokugabisele. Baba wethu longcwele ngegama likaJesu. Namhlanje uNkulunkulu simema wena. Sisebenzise moya longcwele ngaloko lokuthanda wena. Baba wethu longcwele ngegama likaJesu. Lawula empilweni yethu. Wethu utilahlela Baba wethu longcwele. We are just your vessels, our God. Use us once again. UNkulunkulu wethu longcwele. Sikhulule esandleni sakho. Baba wethu longcwele ngegama likaJesu. Namhlanje sene Nkosi. Sililisa lempunga lesesandleni sempunga. Baba wethu longcwele sithi siqalele phansi. Size sibe kule nhlobo yesitsha
lomgcinisako. Baba wethu longcwele siyathandaza. Egameni laJesu Kristu umfeli wethu sifake uNkulunkulu longcwele nalomqondo wokuthi noma ngabe siyatsikibaliswa kodwa thina singede saphelelwa ngamandla. Baba wethu longcwele ngegama likaJesu uNkulunkulu lomuhle kangaka siyathandaza nanamuhla ekseni uNkulunkulu longcwele sivuselele emthandazweni. Baba wethu longcwele libandla lakho lisehlede emakhaya likhiyelekile alihambe libanga leleluliwe kuthandazeni. Baba wethu longcwele alihambe libanga leleluliwe uNkulunkulu longcwele nakulo lona livi lakho uNkulunkulu kalihambe libanga leleluliwe yeNkulunkulu nasemnikelweni. Baba wethu longcwele kalihambe libanga leleluliwe nakuyo inhlanganyelo uNkulunkulu longcwele yeminikelo uNkulunkulu lomuhle. Siyabonga egameni laJesu Kristu. Apostle Paul uNkulunkulu wake wakhuluma amagama amanyelana wathi siyaqinisekelwa zonke wathi kodwa kasibothoki. Baba wethu longcwele cultivate leso spirit nanamuhla sekuqinisekelweni kwethu singeke sabothoka nasebuyisweni wethu phasi singeke saphela. YeNkulunkulu siyabonga namhla Nkosi sibonga sivuse amandla amasha. Baba wethu longcwele gijima sikukhonde uNkulunkulu wethu lomuhle ludumo lukufanele ngaJesu Kristu Nkosi. We bless your holy name. Amen. Siyabonga ke bazalwane ukuthi sesiphuma khona emthandazweni sikaqhubeka kune-prayer item lenye engifuna ukuthi sithandazele etikwayo moya wekhonona. Lithi livi laNkulunkulu Israyeli uma aphuma eGibhithe lolu hambo lwabo lwalulwemalanga kodwa labagcina bahamba 40 years ngenxa yokukhonona kwabo. Spirit of grounding. Nathi bazalwane sike sithi khande sesithemthe sibazalwane simkhonda uNkulunkulu ngoba sesilahlekelwe yini nasi sibinzi ngoba kwasuka sibinzi ungena kwesaba ngoba nekwesaba sitawusase siyaqala siyakhonona. Hayi ngeke mina sesesikhone nokuthi sinikele ngoba kunesimo seCovid ngoba sekuphele impazalwane lesibinzi sekubethemba uNkulunkulu sesilandzela ini ke ukhonona. Basho ngani lo singayenza kanjani lo basifuna lo nalo kanti uNkulunkulu bazalwane angeke aze asibusise singaka-release. It's a principle uNkulunkulu ayisebenzisa lomuseni wakhe. Haleluya, haleluya emakhaya. Nasi kulesikhathi lesi lomfati waseZerefani abengeke ayithole leGalasiya lekuthi impuphu yakhe na-oyili wakhe ungapheli kulesi. Ngiyacabanga nabo kwakusikhathi lesifanana naso leso. Kungabe thina sisakhaliswa ngomnyaka bona it was 3.5 years kude imvula thina liyana intuphu kuthi nje manje lohlukile sifake amamaski siyawuvuna nyalo ukhona emasimini bona kwaku-worse than what we are going through. Kodwa nalithi livi laNkulunkulu waqhubeka noma-ke wanikela noma sekude uNkulunkulu wena njalo umsustain uNkulunkulu abekusasustaina kulokhu lokuncane lesinjani lesinako because he's a faithful God. Uthi uNkulunkulu uma nangabe siletha lapha kuye yena uNkulunkulu wena njalo uyakubusisa noma ngabe kuncane kangakanani. Ngiyamthanda Jesu. Uthi Jesu manje yasanda abantu bese ngibapha ukudla lokunjani lokho bacomplaina ngoba bebanga-understand. Yayibona le nto leyo akuqali ngathi lo-complain. Even the disciples, the inner circle yaJesu yakhonona yathi manje sitawaphala abantu ungcono bahanjiswe labantu. Wathi Jesu ngeke bahanjiswe labantu balakithi baqawala ndleleni baphendula
inkosi yasezulwini yasebusisa ini. Siyambonga manje lwaphathisa umphana wakhe i-lunchbox. Ngoba le-lunchbox iyaseva thousands yemiphefumulo. Hallelujah. Lolokuncane uNkulunkulu wafika ini multitudes. Hallelujah. So bazalwane ngiza manje ukuchaza lenzaba yekhonona lokuthi sike sikhonone noma lento itawuletha ibusiso kodwa nasikhonone. Hallelujah. So njalo sitawuthandaza sawucela mfundisi Mkhabela. Awucela mfundisi uyasona lo mthandazo. Uthi uNkulunkulu manje asite aphuthe namoya wami wekhono nebandla alihambi kahle ngoba sina sinamoya wami bazalwane wekhonona lokhonona kuyamxosha uNkulunkulu. Haleluya. Cela ukuthi mfundisi wami ube ngaphambili usihole emthandazweni inkosi isibusise. Amen. Israel ngoba nje ngibekile ezaba yikhona ifika uNkulunkulu ifika phambili khona ngamandla khona ngendlala bakhumbula inyama bakhumbula lo kwancane sesidontsa egameni likaJesu uNkulunkulu ukuthi azasihambele babe wethu lonemandla wonke lasekuseni uNkulunkulu Sidopha kabisandana sisiyaphenduka babe wethu kulolonke ihlobo lesikhathi esikhona namanje babe wethu sesiyaqonza uNkulunkulu ukuthi uyaqala ukukhona uNkulunkulu wethu wena uyakhomba uJehova semawe ukhomba impilo esikulungise sibonga bana uNkulunkulu lo wena ongasidleli sibonga bana uNkulunkulu lo wena ongasisaya babe wethu injongo wakamandla lapho uNkulunkulu wethu onemandla siyothandaza lotha sinese wena ungasikhozi ababe wethu sinovuma babe siphakamisathandla sithi vele nkosi sikhompleyinile usinikele imisebenzi sakhompleyina usinikele uNkulunkulu wasiphuma sakhompleyina sakahambi njolini ebanga babe wethu onemandla wonke sinonilalela kuwe uNkulunkulu sithi nkosi sihambele njalo wezwa wasendulo uthi seda savule amacala nabo uNkulunkulu wethu kuze ningo sisivumele babe wethu sinovuma egameni likaJesu sinovuma sibatshali babe wethu kwengcwele sikhompleyinile sase sakhompleyina nalabamphanga lowasiphabona babe wethu kancane babe wethu sitophenduka uNkulunkulu wethu loyingcwele sibonga-ke egameni likaJesu sitophenduka sibatshali babe wethu loyingcwele sakusona safika uNkulunkulu lana ngathi ngababasabana nasesivalweni babe wethu loyingcwele sitophenduka egameni likaJesu sabona nakwenta kwakho uNkulunkulu babe wethu loyingcwele sihawukele babe wethu kulomthandazo sitothandaza ngosemaphutha ethu sikhonone nangemishado lowasinika yona sikhonone nangemisebenzi losiphe yona sikhonone uNkulunkulu nangomsebenzi losume kuwo babe wethu lonemandla wonke babe wethu sitophenduka kuwe wedwa uNkulunkulu wethu oyingcwele losite wena masivuma ntono yethu siphenduke babe wethu loyingcwele sitothandaza ukuthi sikulahle konke kukhonona uNkulunkulu sikhonone nangendlela lesiphethe ngayo yoNkulunkulu sasona yonke into kwakufunula babe sitophakamisa tandla uNkulunkulu wethu oyingcwele sitophakamisa tandla nalapho bosibeke khona sakhonona yoNkulunkulu sakhonona singekhathi ebabandleni babe wethu loyingcwele sakhonona nangabahola abasembi kwethu babe wethu bobuka konke uNkulunkulu siyaphenduka uNkulunkulu wethu siyaphenduka egameni likaJesu singubandla uNkulunkulu singu-Israyeli wayitolo ivilako lelisibantu bakisona sitothandaza egameni likaJesu siyiphi inhliziyo yabantu baseNingiva Nkosi labamangala kuthi wena sowukhombile
sizotikhalela sithi sawubele uNkulunkulu nembala sibonile wena wedwa uNkulunkulu sibonga ukuthi Nkosi ukhombe lapho ufuna silungiswe khona babe wethu lonemandla wonke sifika la simangala khona nesithando lwakho Nkosi ngowe ukhombe ngokubukwathi ukuthi singeke siphenduke kodwa ukhombe ngokulungela kusilungisisa babe wethu loyingcwele lungisisa uNkulunkulu baphathi bethu uNkulunkulu wethu balelive egameni likaJesu sonke siphenduka kanye nabo eNkosi siphenduka nemaphutha lapho ukhanze wena ukuthi etekile babe wethu lonemandla wonke siyaphenduka siphenduka necabinet yonke babe wethu loyingcwele lapho ukhanze emaphutha khona babe siyela njengelive siyophenduka uNkulunkulu wethu loyingcwele siyaphenduka uNkulunkulu nasetikolweni lapho kusetshenzwa khona abantwana bakhiwa abantwana khona sitokuma Nkosi yekadumulo sitophenduka letinye sakhona ukukumelela abangafundzi lutho nakithi bantwana babe wethu loyingcwele sitophakamisa tandla egameni likaJesu sitophenduka silive sitophenduka emibangweni lapho siphila khona babe wethu loyingcwele sitophenduka kuthi asikakumeleli njengaNkulunkulu there was no justice yeNkulunkulu babe wethu lonemandla wonke sitophenduka siphenduka ekumeli lesentile Nkosi kwabatinquma lesingathi kudina kuwe yeNkulunkulu sitophenduka babe wethu lonemandla wonke siyaphenduka sithi hawukela live lakho sihawukele yeNkulunkulu wethu babe wethu loyingcwele sakhonona kuko konke uNkulunkulu sakhonona sitoncitha umoya wokhonona uNkulunkulu wethu loyingcwele noma ngukuphi elesiye uNkulunkulu wethu loyingcwele sitokhansela umoya wokhonona kunaloko uNkulunkulu asifuni icabana nawo ngoba umoya wokhonona uNkulunkulu sikhabanise nawo siyakushiya siyakulahla ekusele egameni likaJesu emthandazweni lesikenako nekhonona yoNkulunkulu sesihamba eNkulunkulu wethu siyakulahla kukhonona uNkulunkulu wethu sinesifuna kwakhiwa because we're going in extra mile uNkulunkulu wethu loyingcwele cultivate uNkulunkulu wethu spirit lesingeke sibe nokukhonona ekhathi ukuze ukhona ukusilungisisa babe wethu lonemandla wonke ukhona wena kuzokhona lapho ufune khona uNkulunkulu wethu siwe sibumbe kabusha uNkulunkulu wethu loyingcwele ukhona spirit sokhonona mana njalo Nkosi engadumulo muhle yamangalisa nasekuseni Nkosi kude njengawe Nkosi siyakubonga uNkulunkulu sethemba ukuthi uzofile umthandazo wethu sisho ngabilini Nkosi sithi Lord have mercy on us in Jesus name amen. Angisoze ngashuka na lo ngithanda kangaka thina nawe njalo sothandana ngawe Jesu khonana khonale. Hallelujah, hallelujah. Kusivumelwane lengisendawo imihla nemalanga. Ngiyethemba ukuthi sonke njengebantfu be-extra mile lokuthi ngeke nje sihlukane nawe. Sitawuthandzana nawe Jesu khona la. Nakhona le bese liyapheleliswa lo thando. Sesibonana kuso nebuso asathi well done, good and faithful servant. You did it. Inkosi sibusise. Sonke abazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu lo hambe nathi kwaze kwabala kule nkonzo yethu yemthandazo. Sibonga kukhona baNkulunkulu ukuthi kube nathi siyathandaza abazalwane ukuthi chubekani sihlaleni kuye Jesu. Nasihlala kuye naye utawuhlala kithi bese wenza umsebenzi. Kule COVID bazalwane inkosi yasezulwini khona. Hallelujah. Lesomiso lelihlala lesihamba kilo aliqali ngathi futhi ngeke ngizigcine ngathi lisele uphinze libe khona kodwa leskwathiwa ukuthi khona umuntu lesihamba naye inkosi sibusise athi umhlabelo uyabethwala labantu bakhe abahole nasendleleni kule ndlela lesingazange sayihamba ye-COVID-19 leskwathiwa ukuthi unathi ngetikhathi tonke inkosi isibusise. Siyabonga ke kakhulu bazalwane chubekani nihlale naNkulunkulu chubekani nihambe extra mile emisebenzini emibangweni
be-extra mile okufanele ukuthi sikwende siyathi ukuthi libanje bomake inkosi sibusise so asikhuthaleni kusisebenzele umsebenzi waNkulunkulu labasibidele kiwo siyabonga kakhulu bazalwane siyathi ukuthi bayasibukela eMthatha ngiyathi ukuthi niyasibukela bayasibukela eZimbabwe bayasibukela eMalawi bayasibukela nakuphi lapho bakhona bazalwane siyabonga chubekani nihlaleni uNkulunkulu inkosi yasezulwini ikhona sawucela Canon Zulu asibongele umthandazo wonke asivalele bese usipha sibusiso inkosi inibusise bazalwane amen Ngelokho uNkulunkulu nabukhulu ngebakho babewethonqele uyinkosi lephakemele ehlele esihlalweni uyinkosi lebathatha ingelosi babe wethonqele siyabonga Nkosi lokuthi uyasipha masitakwe ngemthandazo uyalalela bese uyaphendula imithandazo yethu siyabonga Nkosi futhi nasemthandazweni walonyaka ulalele Nkosi uyeva uyasiphendula siyabonga babe wethonqele futhi sesiqale nawo Nkosi siyathi uhamba nathi indlela yonke sibonga ukuthi nalamandla babe wethonqele kuqhubeka size senzele ibangeni elilandzelako nguwe Nkosi lokutawube mnathi sikunika khona Nkosi nakulesikhathi egameni likaJesu Kristu Nkosi siyakuthanda bakuthongcwele sendele umsebhala ngaphakathi usivuselele kabusha uNkulunkulu wethu amamasayo wendele kuhle begama likaJesu Kristu Nkosi futhi labo uNkulunkulu wena kuconza konke abokuthina inhliziyo yenu nimaphe nemthanza uNkulunkulu nendodana yakhe Jesu Kristu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodana nomoya omncane asibele njalo ade abuye Jesu amen Umsindisi onguKristu waselokhu enibiza usabisa